još si uvijek vita rumeni, ka bulevar moje ljubavi, od vina ja ću se otrizniti. Sada je 6:30 i veliki budisti krenuli su u svoju misiju. Cilj, zadatak njihove misije za sada za nas je nepoznat. Ostaćemo jedno vrijeme s njima da saznamo o čemu se radi. Maraka dolara. Postoji li kakva veza između indijskog zen budizma i splitskog budizma? Pratimo budiste koji su sa svojih položaja krenuli prema gradu. Koji je njihov zadatak? Pitanje i dalje ostaje. Ne mogu vjerovati, ulaze u sam tunel. Znači žele se prebaciti na drugu stranu, sjevernu stranu Marjana. Izašli smo na sjevernu stranu tunela i još nam nije jasan ishod i zadatak budista, ali smjelost i požrtvovnost se vidi. Prateći splitske budiste stigli smo do Poljudske ljepotice. O čemu se radi još ne znamo. Pratimo ih u njihovoj misiji, u njihovom mimohodu. Jerković, Obiteljski vrtljaš, peti kat. Šimiću, budi se! Šimiću, budi se, Jerko. Mislim da znamo o čemu se radi. Znači, u tome grmu leži gazela. Budisti, budizam, pa oni bude. Buđenje, probudite se! Obite Zaki, probudi se! Ustaj se, Ivane, idemo, posao čeka. Obite Zaki, buđenje! 18. kat, stan broj 6282!